النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى ركافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين المالباري ثم إلى الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى أمواتنا وأموات الحاضر وأموات المسلمين جميعا غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala lan dawu sapa Ibnu Mas'udin Sayyidina Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi rupane dawuh lallahu afrahu bi taubati abdihil mu'min min rajulin nazala fi ardin wa bi'atin lahu muhlikatun ma'ahu rahilatuh 'alaiha ta'amu wa syarabuh. Lallahu yaktine utawi Gusti Allah iku afrahu luweh seneng luweh bungah sapa Gusti Allah. Maknana bungana Gusti Allah iki kadinto ridho maknana. Luwe bunga bi taubati abdihi kelawan nerimo tobaté kawulane Gusti Allah. Sifate abad al-mu'min kang iman sapa si abad. Luwe bunga luwe seneng min rajulin tenimbangane saking wong lanang nazala kang mudhun sapa si rajul fi ardin ing dalem siji bumi. Wabi'atin tegese panggonan. Ardin wabi'atin yakni ardin yakni panggonan satu tempat. Lahu kang iku tetep kaduwe si rajul muhlikatun wabi'alahu kang tetep kaduwe wabi'atin tegese panggonan lahu kang tetep kaduwe rajul muhlikatun tur kang rusak ma'ahu sertane si rajul apa rahilatuhu tumpaane rajul 'alaiha kang iku tetep ing ngatasi rahilah ta'amuhu utawi panganane rajul wa syarabuhu lan ombenane si rajul fa wada'ah mongko nyalap ndekek sapa si rajul ra'sahu ing sirai rajul fanama mongko keturun sapa si rajul naumatan kelawan turu sedilu fastaiqadha mongko nuli ngelelir sapa si rajul waqad dhahabat lan teman-teman ilang apa rahilatuhu tumpaane si rajul faqalaba mongko goleki sapa si rajul ha ing rahilatuh hatta idastadda sehingga ari kalane banget utawa nemen alaihi ing ngatasi rajul apa al-harru panas wal atsyu lan ngelak au masyaallahu au ma uta barang sya kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah qala mongko ngucap sapa si rajul arji'u balik sapa ingsun putus asa ila makani maring panggonan ingsun alladzi kuntu kang ono sapa ingsun ono iku fihi ing dalem makani fa ana mongko turu sapa ingsun hatta amuta sehingga mati sapa ingsun letakna merah fa wadha'a mongko nyele sapa si rajul ra'sahu ing sirai rajul ala sa'idihi ing atase napa niku bauni rajul liyamuta drapun yen to mati sapa si rajul
Fastaiqadha mongko nuli ngelilir sapa si rajul. Faidan mongko dumadaan rahilatuhu utawi tumpaane rajul iku indahu ana ing dalem sandingi rajul alaiha kang iku tetep ing ngatasi rahilatuh zaduhu utawi sanguni rajul wa syarabuhu lan ombenani rajul. Fallahu mongko utawi Gusti Allah iku asyaddu luwi banget apane farahan bungai yakni ridhoe bungai bitaubatil abdi kelawan taubati kaula al mukmin kang iman min hadza saking ikilah rajul birohalatihi kelawan tumpaane si rajul wa zadihi lan sangune rajul. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mereng secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi adhabu lallahu afrahu bi taubati abdihil mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala aneka lebih bunga, lebih senang nerema taubat seorang hamba seberiman dekat Gusti Allah lebih bunga daripada orang laki seentara perjalanan sesangat tempuh kelaban perjalanan sejauh membutuhkan tenaga, membutuhkan dana, membutuhkan kendaraan sekuat. Akhirnya si orang gelak turun yang situng tempat karena untuk istirahat. Hewan juga pun tak mampu. Hewan tompanan pun tak kuat, perlu istirahat. Orang yang musafir gelak juga payah, butuh istirahat. Sedangkan neng tompaan gelak, kendaraan gelak, ta'amuhu wa syarabuhu, benke bener-bener neng kendaraan nikah. Pesen nah, kakanan nah, enoman nah, setuju kebutuhan selama dalam perjalanan badan yang atas tompaan. Karena istirahat orang se perjalanan gelak fawadha'a ra'sahu fanama naumatan akhirnya nyabek cetak yakni karena payah karena lesoh pas tengit desekeje orang se istirahat nikah karena payah. Fastaiqadha wa qad dhahabat rahilatuhu. Bareng pun cegah dari tempat tedunga, dari tempat istirahat ternyata benke benebi kendaraan elang wak bisa bayang lagi. Aboen berning situng tempat ada orang sama sekali, ada orang kenal situng alaka, ada orang sebisa pentai tolong. Kendaraan elang, benke bener elang, kakanan bi inomna elang. Sare ke borok tak temu, sare ke timur sampai jauh tak bangki. Fatalaba hatta idza ishtadda alaihi har, sare sampai panas igresa panas areh. Wal atsyu sampai igresa arjeng sarah. Ada orang sing pentak nginum, ada orang sing pentak na tolong. Qala akhir orang sing gelek, orang sing musafir si perjalanan gelek putus asa Pak. Ada orang sing pentak na tolong, ada orang sing pentak na nginum. Akhirah darma arji'u ila makani alladzi kuntu fihi. Karena pun letak temu sare ke borok ke timur ke laut ke deje putus asa aboli pole ke tempat si asal. Yang tempat gelek si istirahat gelek. Fana ma hatta mutawis kok nang ngedina la tedung la sampai mateng kok rela. Ada orang sama sekali, ada kehidupan yang padang pasir ke borok ke timur sepanjang mata memandang ada orang. Ke laut sepanjang mata memandang ada orang, sama sekali ada orang. Wis engkau tedungi dina sampai mati engkau lah tedungi dina aja. Pon tak ada cara untuk menyelamatkan diri. Akhirnya tedung orang laki nikah. Fawadha'a ra'sahu ala sa'idihi, tedung kalek tedung dak pundan istirahat liyamuta terus mati lah siap mati lah. Aba lapar, aba arceng, kakanan bi enoman berneng kendaraan, sedangkan kendaraan elang. Tangedde le siap mati lah. Fastaiqadha faidan rahilatuhu indahu.
Kebesaran pangeran cekeh dari tedung, subhanallah, kendaraan seesare datang tibi nyanter de orang se tedung gele alaiha zaduh wa syarabuh, kakanan pancet enoman tak luang. Dek rumah kira-kira bungan orang ini dek rumah kira-kira Pak. Kula yakin saumpama tina tang kendaraan jelang sokor kok beri ngakan beri nginom cukup lah, pokok kok gawe odi. Ota betang kendaraan elang tangka kanan pokok kok bisa nginum tekaklah setengah gelas ota segelas cukup lah pokok kok bisa gawe odi. Aneka abeli kendaraan nah kakanan nah enom nah ni ka abeli kapi bisa bayangake dok rema bungan nah dok rema seneng mungkin mun bedo orang membeli kendaraan nah kala kakanan aja bagi kangko bi enom aja dia. Nah, fallahu asyaddu farahan bi taubatil abdil mu'min, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala nerema taubat kaulaban panjenengan melebihi bunganna to melebihi bunganna orang seelang kendaraan ben enomenna dek rema bungan atena, maka Gusti Allah jauh lebih bunga lebih senang nerema taubat orang-orang seiman dekat Gusti Allah melebihi bungan orang sekaelangan kendaraan kakanan ben enoman seputus asa ada kehidupan akhirat ben siap mate pas bedereng membeli atau abeli tibi kendaraan kelek kelaben komplit lengkap enoman ben kakanan kelek. Dari cerita neka orang neka kudu selalu atau pada ke Gusti Allah, karena ada orang selepas daripada kesalahan ben kelopotan saya abai punan atau pada ke Gusti Allah tak berdente andi salah atau pada ke Gusti Allah tak dente andi dosa, mungkin ibadah kaulaban panjenengan ni tak sempurna, perlu istighfar, perlu atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keberadaan ibadah. Katipun panapa saya contoh akitine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang Kanjeng Nabi ampun la maksum, Kanjeng Nabi ni ka ampun jegeh dari kesalahan ban kelopotan sekecil apapun. Ben saumpama Kanjeng Nabi saumpama andi kesalahan Kanjeng Nabi pun lek sepora liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Saumpama Kanjeng Nabi ni ka andi salah andi kelopotan sedorong ota besemare elakon bi Kanjeng Nabi kesalahan kele ampun lek sepora bi Gusti Allah Pak. Tapi Kanjeng Nabi ada bu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah engkau atopet minta seporah ben atopet dekat Gusti Allah saare semalam tak kurang dari 70 kali, bahkan dalam riwayat Kanjeng Nabi ini ka istighfar ben atopet saare semalam 100 kali. Tu sana apa Kanjeng Nabi nika hanya saja abri contoh ke kaulaban panjenengan orang atopet tak dente andi salah selalu atopet dekat Gusti Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seran orang macam nikah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Pak kali astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali posisi toju pancet engak toju tahiyat akhir bekto marina salat subuh, maka orang nikah tak cegah dari tempat ketojukna kecuali tu sana sepora bi Gusti Allah, walaupun tu sana benyan engak untuk segera syukur macam nikah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali tojun pancet atau ju engak tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali
mari bojong subuh serena orang ahli macam nikah mari salat subuh posisi tojuk pancet, maka orang ni tak jaga dari tempat tojun kecuali dosana sepora tining Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak dosana engak untuk segera. Nah, nikah perlu istighfar benar taubat dekat Allah Subhanahu wa taala. Termoga tadi ilmu semanfaat, termoga kaum panjenengan tadi yakin orang-orang yang ahli istighfar ben ahli taubat dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la